Sahlom, senang todo sabat, madati tensanan, inamba napa yakayu tinda diti alan sanda dat angalidas ngai, sagit-sagit kayak da, puji Tuhan, tuinsan pokoknya bagus sabat diti, kapagir rubat tapad diti ababayaan dat boros dusun, isalam pinsingilanan dat sikola sabat dati, ya hiti takana di sabat kumapat, isalam kuatal kumapat, tahun 2022 padam iso na tapi nai sabat na pabay na ngam yang pay daho harahot talu lalangay yang nakay hati sabat pabay na tinapot panel dati pertama diti nga mantadat gereja ginapas hadi anti sirama dan habar bay nanti senang syukur puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Nam panel na tidak sumusuhut. Adi mantad nagi gereja ginapas kadao. Adi tapinay jubimoy nunu hababay na tapinay. Sikaw Elda senang iba. Ya, puji Tuhan. Nam panel na pada tidak it kalimpupusan ada sabat tabay na nga adi yaw na pati nga mantad gereja nayasan ya ilabang hak. Tapinay lasya, nung hababay na tapinay. Senang sabat, kumadatit ang sanan. Sihat iti. Amen. Jadi puji Tuhan. Jadi tapinay, sebelum dat kotilambos yati isalam dat pinsingilanan nati sabat tapay no, isalam pinsingilanan di kumapat, ikuatol di kapat, asanang nakanta sumambayang payati. Jadi dat untuk dat memuruan, jadi sembayang dati pupasalimpun ditit pinsingilanan dati karena may dati pakeno tapinay lasya da memimpin dati Kana toko-toko Tuhan dipondorong di kerajaan surga dinentutunan dahay iya noy sambawan dahay Tuhan sebab dana pono udah kuasa om sinundun saat diti Tuhan menguji ko hadi kugompi nu da pinatahak nu lisi nu di agayo da pinatahak nu kumaton sanan dahay Tuhan sabat diti insan pokagu na timong yahay dahitid alamanya Tuhan da untuk dot belajar diti boros nu mabiar na Roh Kudus nu patahakon nu kumati tisok dahay baik dot buat dahay kumaan lagi di makikinangaw Tuhan nga biar no berkat dot mantada isurga pathakon no gisam dot miloy hay do belajar di tiberos no demi untuk dikerhian sa titi Tuhan beseray hay isuang dingaran di Tuhan Yesus amen. Amen. Ya, konsikot tapinay lisaya it minamimpin datid isalam dat sembayang dingin no deh. Nah, mira din naritaan ko dingin no. Iti takan pinsingilanan di kumapat isalam kuatal kumapat tahun debay no. Panambarasan na po dati sabat debay no nga lumisiw kinarahingan no ka lumisiw na tapinay itinapot pinsingalanan dati bay no nga alumis to karait dalisiw dam alumis kasari na pabati pinsingalanan dati te itinapot ayat kapalan dati kita dati isalam penugutan 6 ayat 5 ataupun ulangan 6 ayat 5 minamoras dat paingkaa lisiho no ikinarahingan no miyampai sa ay ginao no sa ay pomusarahan no nagi sa ay kagarason no katit ayat apalan dati ataupun inapod isalam na padit ayat dit asanang dati dat aratian nga paingka kasihila Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat
Nah, isalam na pagkatumbayanan dat tulun da Yahudi, salah iso nepot sambayang dat ladit paling penting nga nanuh nagi isalam buku dat ulangan. Isalam ulangan 6 katihite. Naintutunan dahitih dat Shema ka ataupun mantada kata dasar na pada nga Shama. Iti na pamatitingan boros ataupun istilah isalam dat Ibrani na. Intangan na patoko lot ratih di lot sambayang di lot ataupun lot perkataan di lot nga rongho no ka. Lebih kementad kiri nga woyo o no ka. Ako nako norongo kotomod-tomod nga tanudo no ka ataupun woyo o no ka. Mana padati baca ulat hilad pati lombos dit bayangan dit sekolah sabat dati sabat tabay na nga Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad ka. Ratin padila nga ronghono hai tulun Israel ka. Kinarhingan na po nga kinarhingan dati kinarhingan na po nga esa bantug esa suay nga iyaw no ka. Tapi nay sabat na pabayno di nga kabalajar tako pengkukuro lumisiw di kinarhingan dati nakuro tu harus ataupun apolo tako lumisiw di kinarhingan dati nunu ipolo pawansayon tako isalom da lumisiw di kinarhingan dati ilo na pangailang nga asimbar takay ka orongo tako mantadi penel dati dit nakasadia no miyambay dati sabat kapay no. Nah iti napot hitid pinsinglanan tit pati lombos ditih nga lumisiw kinarhingan kali iti panambarasan dati dit tadaw kumayso naman ko di pathakaw kumadi adita pinayla siyate lumisiw kinarhingan ka nga nunugya kapirati kumadati ilo lot montok lot lumisiw kinarhingan nila tapin mga ida pentalanga Kan sikaw diti minamuruan dat sikul dat pimbaladsaran dati da beros da kinarhingan dak sabon ben lumisiw da kinarhingan kakoy nakuro magyalot to perlu taka lumisiw da kinarhingan nunu di rati magyalo kay dot buat dati nga iti napot sedia dot ipelajaran dati nga pinapaylo da kumadati dot ilo na lumisiw da kinarhingan lo nga iso at koturan da mantad da kinarhingan akon ko wonsoy da tulun dong kinarhingan kapeda koturan lo tu isuang na podit hapod da hukum nga harongay kaitan di lo komendot mengasihi jadi perlu dito ko dilo dot nunulo papawonsoy kapela komendot mengasihi pawonsoyon tako kapela komendot mengasihi lo akon ko pengkuro gadito ko da lumisiw da kinarhingan dot eso it nunoy beros pemalayo nga eso itindakan dati ka jadi perlu kapela da pawonsoyon dati lo komenda mengasihi dilo lumisi da kinarhingan itinepot lisiw da kinarhingan diti sanggira da pawonsoyon dati nga minta lang kadot melalui ataupun maya dit kawoyo dati ataupun itnununo po ipawonsoyon dati lang nga kaintalang lot lisi do kinarhingan dot sanggira do paburuan dati. Oke, setakat hilo moga diberkati yati ngay. Amen.
narango dati iso nugere panambarasan dit pelumis inapapoin hilutar ngapunga kaporlu ako dalumisip kinarhingan tapi nai topik tapahitin panambarasan dit sumusuhut hitin pa panambarasan dit nga podosino kumaki narahingan kabo nga tiuhot kuno patidi nga kumadi anti tiuhot no patidi anti nga nakuro tu haro panhuan dat podosi kumaki narahingan. Ponsikaw, di na po tinga buat saya na po mintong di pelajaran dati, pisingalanan dati tinga kita to kebahagiaan hiti no omendat ari satu atau kaya tibo kobosanan deh. Nokuro tu Nokuro tu harapan huandi da modosi kumaki narahingan. Nakuro magia tu menuhudi medosi kinarahingan. Ya. Nah, Arat mata kinarhingan di kapay guro to. pengkuro magia di kami andot ino poditino nga lisio kalau dia penal dati tapi lisio kan. Ilan dati lumisio no pagkinarhingan nga haroh lo peraturan ni perintah tetap daw irina po di tumanu no po toko nga isa tanda tetiati na pangalisi kinarhingan da de kadim karait dia medosi kinarhingan medosi na pagkinarhingan nga akon kahit megal di medosi ditulanot akon ka megal medosi di perumpak akon ka megal medosi ditulun di pangigit dat gulok dat mumang dati. Kamayan na po diti, tumano diti, pinsingilan dati nga, nuri, mamantog to kali kinarhingan. Amen. Napalitino nga alisiw, bantugon di kinarhingan. Sabab na po nga, ikinarhingan bagi aluminisiw dat bantalan titino. Jadi hiti na po diti nga naboros di dat lumisiw mamantog di kinarhingan. Pengkuro magyakapya kami lo dat supaya rotian to ko kapil. Megal isa contoh no hiti na pagkarajaan pamagunan ti pemerintah nga haroy kamayan dat yang di Pertuan Agong haroy kamayan Perdana Menteri haroy kami yang ketua menteri. Haroy kabinet dala di karikot na pa yang di Pertuan Agong yo. To kapaham sa ngimbaris tulun. Kada na ba di ilo. Na pa majikan, ketua majikan nga. Karikot na po, mingkakat na po. Yeah. Jadi iri na kami yang matiti medosi diti. Akon kay manangkos magido ya. Kami yang na pa diti nga. Minsan mokli kapiyam hormatam sanggira na hormat kadi Malayo bakay memantug aritan ditini udah hukum ataupun perintah dat tanudan iri sebagai ada bukti ataupun tanda dat yatin pangalisiu jadi sanggira na po tumanu to kadi nga nyampai diginau dit nunuri harohi kami yang datang asam bulu no peginaw no dato manud ko di kinarahingan ay so no suay ay so kami yang dat sansagan ko tumanud na po jadi itinati kami yang dat hormat sebagai contoh medasi sebagai contoh ano ko pakago tantakan tadaw sabat. Boros ka na pa hilod hukum da kinarahingan, parintag kinarahingan nga. Kada ko na kumuguro da tantakan tadaw sabat, iya ikaruhang no, tanganak no, tulun ladia, ang tayamayam no nga kada no, rabuato ka. Ahurmat ataupun mudosih tanpa di kinarahingan kaya nga, amu ka na mati mangulok-ulok di sabat. Ari lima pohon apa kata no bita daw ataupun tumanu dapat tulisan-tulisan di ilin jawait nga
hari Minggu pun pisarau-sarau na ataupun hari pertama kabol hari Minggu dilo. Pisarau-sarau na tadaw sabat. Ya. Dat tadaw sabat pengkahom, pengkandaman kamdam dia. Nakasadia na dihom. Ina padigit keluarga data senang, lumis isalam dat kinarahingan, memang olisiu, modosi kadahiti. Kinarahingan nga tumondob na pa sabat itadaw ditentakan tari lima nga nang kasadia na semua. Iri kamayon dat modosi. Kon ko modosi dat magidu minsado da kinarahingan. Jadi sarako dihila-hila nila mila ko poborosan dila ilan pa kamenda lisiw nga hiti na pamatitiham na boros lisiw po modosi kapag kinarahingan ka. Amakon kay tina pati nga iboros di kinarahingan imusah dat kumatulun na Israel. Yeah. Kumadati. Nakura ka harang naraitan dat sangira na pati di nga naru sarupuh ka. Naru sarupuh no pamagunan ni tahak da di kinarahingan ka. Jadi akon mati ka pa makaporcuma ilo. Akon ni kait ay saguna-guna da mga nun sayo ka. Memang harus sabab dat pinanuhuan di kinarahingan. Jadi na man ko pa gulya kay bago da mamaros dat madosi no pag kinarahingan nga minsamok ngi kapig kinarahingan da tumanod da nuno ipanhuan da kinarahingan. Konsikaw di penal dati narangaw dati idapot poin utamaan hila narangaw ko nga iti na pamodosi nga akan kasabab dit oris nga sebab da kagum menghormati yati isay isiya mentok dati. Jadi tapi nay lumapik ta kahiti panambarasan dit pati lambus di panagtada kumotolo salasa tajuk na pahititi nga iyaw gulu daluminisiw dati ka nga sangkirana ka ikinarhingan daluminisiw dati nunudiit mga anda dati po saya dat naretan iyaw gulu luminisiw nu dati di po saya ano kala daluminisiw ikinarhingan kumarata tapi nay may da tapi nay tapi mo Mansikaw Elda. Iha kadong nga amo ko kaliho moros sanang kasabon sanang hari sabat kuma dati toy sanan harap dat ang sihat yati ngai ya punsikaw de Tuhan Yesus dati sabab irad loh de tajok lahil salasa tada patolo dat yaw guluh dalam minisiw dati jadi nunudi hot man dati at pabato di atau respon dati ko madilisiw daw percaya ako dat kailo yati ngai di nakabat yati ngai di sudah tentu na irit menerima dilisiw di kinarahingan sebab yaw gal eliminisiw magulo mentajati kay yaw minan cipta dati sudah tentu yaw hit luminisiw magulo dati yati na pasakirad mananam tanamon nga akan ko itanaman luminisiw dati magulo taki yati so yati it papatanam daw kay jadi kada kinarahingan at pencipta mengasihi terlebih dahulu diciptaan daw jadi ngayon dati torimo ilisiw daw iri patut dati pobaton selain diri sudah tentu nagi rumikot ya torimo dati rumikot nando yati kinarahingan papasarayati kehidupan dati lah paling ya Tuhan paling kerayan Tuhan papasarayati kehidupan dati sebab bila mana kasarah dati kehidupan dati agunahan itu kinarahingan ikapusian dati sebagai rakan sekerja di kinarahingan dapat petongkop di boros daw dahitid pensaril di pemagunan sudah hiri elan dati bila petongkop irina hit indad-indadon dati ikarikatan daw it alaid oruhay no elan dati nagitampinay bila na podon elan dati datuhan minagulom luminisiw dati nga agumo matihit pengalaman dati secara pribadi antara yati am kinarahingan am kada no dati lihuay iri palwa na dati rid ginaw dati
bahwa Tuhan lebih dahulu dat luminisio dati. Amu dati kepaham belakang layar kahitalikud dati amu dati okito bahwa tapa Tuhan bertungkus lumus sehabis daya dot mengasihi dati. Sekira dia kayo paim panau isok panahon pengigit kerita amu dati okito pengkuro malaikat om iro kudus. Betapa de menjaga dati gisam amu yati accident. Jadi nagi kadao Tuhan pinasedia di sorga sebab ili sudah ditagayo amu yau uhang dot apatayati amu yau uhang dot aiso yati di sorga daw sebab dilisiu daw. Pansiko. Amin. Pinay. Mga Mr. Monte. Kanong barasan kita mapenal-penal na Isiu, kemudian berpunga, nakita pa tadab matulog ay salasan iti ham. Sama kinakasandot sa puro linisiu di kinahingan madati. Nah, tapi naik tapi kita pambago iti tadaw kumampak iti nakanakapo iti. Tajo ko pada iti nga sangkiran ng alisiu ya kayo depo. O yoko panuan buka nga man ko di po kata kumadi ko dito pinalasya iti pengkuro gayati na mo yung panamuan di kinakahingan di kong pinay maida pentalang Dan sikaw diti paguhatan. Ya, tajuk na po nga yelo na kayo. Jadi pengkuro toko di do tumanod. Ra nunu di ralan dati tumanod di lepon huan kinarahingan ka. Nereitan di tengok penal-penal di kinu dot nunoy iti napo kinarahingan nga lebih gulumin luminisiu dati. Jadi pepeti lembus di pembelajaran dati dabay na nga entong kuno po nga iso ot tawaran kada malayo do pinatahak di Yesus ataupun ikinarahingan melalui di Musa do untuk bangsa Israel ngane ngoguan di Yesus dot sanggira dot melayani Yesus di pamugunan tempo di lain. Kita dahilo Yohanes 14 ayat 15. Sakirono lumisi ya kayo deho tanudon na kayo tensanan di perintahku ka Yesus dahilo. Jadi untuk dot nunoy ralan dati datumano di lepon Juan di Yesus nga aiso na suwako imonorimo di tawaran di Yesus nga haro nga daw. Retan di pelajaran dati dat harohot yati nepati nga nanuandok kebebasan memilih. Nah, sama ada dat menerima yati tawaran ke amo. Yelo. Jadi buat dati itensanan ditit makikinangaw ditit pelajaran dati dot sabat bena nga osonong na dadot it membuat toko dipilihan dit osonong it nunoy kabantug di ngaranda kinarahingan tu it nunoy esot na swako it monorimo toko di tawaran di Yesus popoburu toko kapio. Karena pada hiti nga inopoit lisi di kinarahingan di nga nunoy popo tuduk di nunoy kotorodokon dot sesangulun. Jadi perlu toko dot it sanggira toko napodo kotorimo dit tawaran ataupun bibilin di kinarahingan ataupun di Yesus sedang dot melayani di lain nga perlu nakapioit kami dok otorodok ataupun it kesetiaan dati dokumadat dit tumanud dit perintah ataupun hukum di kinarahingan. Jadi hilon kuno lot dah pagulion ku petit memuruan dati dat
sekolah sabat. Ya, masih kau terpindah saya. Saya menulis nama adalah hujat-hujat di lepai nak. Nah, agak bila naruan lepai dan tidak itu kasana ke. Karena anaru Ya. dan jalan sana Anaru di kasana. Nah, tapi naik topik toko itu dah sebut boleh tapak ada di topik itu juga beda. Miradit jalanan dari itu. Rupa-rupa ina pemagian nanti nampak pisingalan na pagtimpay na iso dit noturan kaget penalit teno memang dat noturan kaget hitit tajuk dati to tajuk beperhiti nga hukum kapag ko noturan di ko iso ka nga pagkatan pinupuan di penalit nga mengadapan talamon dahay nunu pa isalon dit hukum takay kanaturan din kumaysa dari persinan. Kan si kau insan pakago Elda di soalan di alumis. Ya, kotoran di kumuiso. Kakay. Jawaban apa di soalan di lengah ayat hafalan dati. Ya. Kotoran di kaisa hukum yang pertama irina tu alahude. Naraitan di Yesus hilad naraitan kerahingan hilad ulangan onom ayat kelima kalisiho no i Tuhan kinarahingan no sapoy pano di ginawa no kawawayan no kagasan no ni bawon ko tirala na ilo no hukum det pertama kotoran di pertama lumisih yate makinarahingan sambuluh di ginawa dati sapoy pano kagayo-gayo ginawa dati nga kono ko ginawa matilo nga ko woyo-woyo kekuatan dati kagasan dati toluh lot ko daw kay poin daw dahila ila hukum la pertama segenap hatimu segenap jiwamu segenap kekuatanmu ka ila Saraku dihit orang-orang Saduki Farisi dit menguji di Yesus dit guru apa hukum yang pertama ka habis ya lo dapat tinggalan nanti aku mau dapat kitab-kitab hukum-hukumnya asinang lo jawaban Yesus masa dit minangontok atau minanguji minagumbal Yesus ilo nolot ho disimbar di Yesus kemadelo kali siha no Tuhan kinarhingan no supaya panu na ginawa no kawawayon no kagasan ka di Yesus konsiko iririna. Amen. Tapi nai kam nakasandot na baka piatit pinsingalanan dati sabat tabay na konsiko datang penal dati ang lumis nga patako kapag itang kiyada patako kasambayang santong kanto dot korongo toko dot kotuson taniba dit orongo mangan patako di anti ben kotusan taniba untuk kung sikaw dati mga tua dati iya man pa toko dit aniba ti pelajaran dati nga pagulian toko dilo dia pun di pelajaran tu itin po di nga memang boros da kumada tulun la Israel di lain da manhu da lumisiw di kinarahingan ya dat saya ginaw na boros di kago dat irina mati hukum dat kumaysa ka lumisiw di kinarahingan saya ginaw kagarason dat tinandati ilan dati hukum kedua di nga ay subayman borosol itu hukum kedua na pa nga lisiw do kumadi sa itin pati nga lisiw kumadi kinarahingan nga man ko patambaw ataupun pohoton ko pengkoro gadi kamayan dat lumisiw dat ay kagarason lutinan ay kekuatan sa penuh kekuatan ka pengkoro iri buat terjemah toko. Jadi itu na di salaiso di mantakau hoto tinanati sendiri. Pengkuro magiah dapat terjemah ataupun popowon soy kapiadilo. Nah, anuan ko ti sa contoh. Isa kinayanan
ay soot gereja. Oke, ay sa gereja. Ngaharoma tulun sumambayang. Sumambayang na kineringan nga sa gereja. Rurumutom kapom haro dalimono sebagai contoh. Nga magyurias. Amo timung-timung. Dudi mangandi. Da contoh da paparati di kami dat alisiw sa penuh kekuatan ini. Diti. Mesti harti sa tulun dat kasanggup yana ni walay daw. Yana ni walay daw pasadia dat yana di 50 sabab dat ina pa 50 di nga hilo magyurias timungon na nadiri. Timungon nam dam iri na di asado na pamungon. Ya. Ngayon makaikarita. Jadi iri na pa di nga pikiran no o pano iginaw no o pano iginaw no hitim nga o pano umaginrahingan itanaga no nga o pano. Ay siya na kami not kugya ilawalay ko yo. Kugya makaikarita ko yo. Kugya pakayon ko nga itang minyak ko yo ka. Jadi iti iso kamayan dat misiw di kinarahingan. Jadi itino mangangati kinarahingan dat luminisiw gulo kinarahingan kumadati amo tapot iri isalam na pod hadiat ari 3. Lumisiw ko na po daw ang tanuda na hukum ko kadi kinarahingan nga kadi penaldati manhak kinarahingan kabibasan. Manhak amon sa kinarahingan nga kasuwang na paginaw dati titajuk diti tuluti pelajaran nga memang ay so sansag-sansagan. Tumanod na po. O sanang na paginaw. Lango-langohon pa nga, oy, rak na po may among di sumambayak. Amen. Jadi, iti na, sasaraw ko, man ko dit ringkasan na taniba. Lumisiw na po ako kinarahingan, tapinay, kada tako kaula-ula. Sakiro, piya, kadigulu-gulu, kasakot naggalam na sumakit. Kinarahingan, napakasari ilawan. Amen. Ay so na suway-suway. To mimang olisiw kinarahingan, pengintong kinarahingan, sunto na padilhilag kitab nga iya diayo. Ya. Hapon sikaw. Amen. Tapinay. Ya. Nam kam na pupusanak pa yatiti. Lumis kapyati panambarasan iti benam. Ihon po makinangodit. Nunuhit na kalabos, nunuhit na boros, nakalambos dito nga penalating ago na panano ko. Salayso na po nga imiladot manisiwa dati supaya diati labi mila ti lumisig kinarahingan nga kinarahingan sandiri minisiriba da minangay pangakat itulun din naratu isalam da dosa. Jadi ito pinay iti-hiti natin pinsingalan natin sa batabay na sa balong doktor kitang kaya dati sanang ano ko dat sumambayang payati aman ko di pagkano adi tapi na jubi moy dat mamimpin dati isalam dat sambayang det mamupos dete pinsingalanan dati Kanayati sambayang. Tuhan dinapanudolisi inas naintutunan dahay sa ngaran do Tuhan Jesus Kristus. Ponsiko tama sabab iya no itsa galagalannya bagi dahay. Tuhan makiampun yahay dosa dahay. Sebab yahay tulun olomok aduduya yahay da paparwal ginawa no. Nga Tuhan uhupan yahay supaya ko buat yahay dilot ulangan ekonom ayat 5 benar-benar yahay mengasihi dia 90 paimponu di kehidupan iginawa dahay dot lumisiw idia. Tuhan berkata na makikanangaw. Sabad asihat yolo kasari, akwat yolo kasari, aprimanan dolo ilisiw no, kisam karikatan no. Tuhan pun sikaw malaikat no, pertama-tama nagi Roh Kudus no, sumuang ititinan rohani jiwa pikiran dahay, supaya ihay terus menerus haro kasih mengasihi isa sama dahay. Pon sikaw tama, isalam ngaran Tuhan Yesus Kristus berdoa yahay. Amin.